Станет пред царицею небесною, скорби неутешные свои. Радуйся, невеста, не невестная, радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невеста, не невестная. Sunce zakožen video s starješima crkvi i uzvišen na preslov arhijerejskim Fatimion. Kao arhijere bješe naprosto milostiv prema biljetim i starima, se mnogo se staraše o sirotima, udovicima i uništima. Kada zli lav generalno ustane protiv ikona, ustane i ovaj svetitelj Nikita, muževstvenu odbranu ikona, obučavajući cara i objašnjavajući značaj ikona. Zbog toga pretrpio vlada uniženja, odgovorenja i utamovanja. Najzad mi protjeramo iz jedinstva, zla vjeroispovjedanje i trudovima i stradanjima predstavi se ka Gospodu, da prima vijenac u carstvu Božje. Svetomučenica Elkonida, rođena u Solunu i vaspitana na blagočešću hrišćanskom, u njime Gorija od Filipona pređe u Korint, gdje veleglasno izobliči sve ono koji prinoša žrtve i norme. Tamo načelno pomaganje savjetovače, dakle se žrtve u domu, Fiskula, ročina, Hristova mučenica. Čudno, da se sluškuje Hristova, a ko je Hristova? Ne znam. Zbog toga nize imaju na sudu i učena strašno nikamo. Načina ovdje znamo se koloniziranog krv i konvencijona, a bolesta život. Načina predikova, valuje se na duša, je dobrava u samku. Puštena u kraj, gotovo špunice žrtve u onima, ona veliko i dobro tim još rješavaju i može trebati u sebi. Dok je ležala sa vremena prince, javio se sam Gospod sa arhanđelom Mihajlom i Gabrielom. Iscilio je ranu, utišio je i pokrio. Potom je izgledao na bojišta rana, posječena mača. Posječenje uzdiže Elkonida ruke svojim sinom i naše se Bogu, da im on primio i pridruži oca na svojim. Hristos nije samo veliki, nego on borac i izvor, sve prava ključi Gospoda. U povedu, jedan od praznih lijeka rekao za Hrvatsku i Hrvatsku izrazu. Ona reči, Aleksandar, Cezar, Radiće prinosti sa svojom idealnošću i ništavošću. Oni su zavojevali svijet, nisu mogli zavrati
nalazi u mom životu, dakle, ima. A za